Okigoko kwahibwayo Mh Benjamin amukorwa kusema ko mukikuru Everin Mukargaba bakinikana abo kwisi imyaka 10 omukikuru okuhambaye no kuyamurizire ahamukudira ingo bakaramo rukonjiri habana bavuga bushabana demo bashaka bakingo bashaka konka kwaza kureba kuri konza kugenima na hata haya umanya no kwirwa ko baza kugira ki ishura hamuki banya mu myaka kigali ebyona byabakanisa ya Emmanuel Church of Uganda District Nishema mwene hati twanda kusimira homukikuru kwikize imyaka iganebiri abo kutuzara abo kutumwishomero tukashoma akaturisa akarenga twabaho nito twayeyombeka omukikuru Everin yanja koreka ekimbasise okwisya emyaka ejiyona nareze mutaha nabureba wasibona nahora mbweno kama yanyeta kandi ya wayampangariza nareba kandi ashire nameze umutwe mwene cyintire mwene stamahambana nara bonka haturahangayimare twagaruka omurebezi wa Nkole the Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesigwa Associate Professor yashaba Kristai okumanya awachi omujin ariyo naza kubazarwa ibi n'ibindi yabigamba omukushabisa ayirwaro ya Harmission Hospital ayayongera akakwasa n'amarwaro atano agari hansi y'kanisa ya Uganda omurebezi wa Nkole ebitanda kumugumwe go kutungura ebyamagara okuzagwa k'omujuni kandi omujuni owatuzariirwe kubaasa kutujuna omu bibi byaitu hariho ekyeshobora kikugira ngu ekyamuresire omunsi niki akeija aha bwangye mbwenu kandi kitangaza kureba ngu akeija. What is the reason that brought Jesus in the world? He came for you and me. So we need to understand there is a lot of celebration and excitement, anxiety the world over as we reach this season. Our TV West Ndisenyomo Gideon na Susan Chalsima.